kadi en toro Allah yo hebbi barki e meɗen e ɗi gureji men ɗi rayɗen andi kamɓe ceerno on ɓe ɓanginana en e nder nde ɗo deftere laaɓango reedu ardotoɓe ɓen ko honno ɓe haani ardorde hara kono haaniri non ɓe jonnita ko ɓe ardi kon haqqeji muɗum ɗin ɓe jonnita ardande nden haqqe mayre o non kadi ardaɓe ɓen ko honno ɓen kadi haani jonnitirde haqqeji ɗin ardiɓe ɓe ɓen e ko honno kamɓe kadi ɓe haani ne'itorde ko ɗum ɓe woni en ɓanginande e nder nde ɗo deftere qala an-nadimu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi إذ كنت بين يدي مليكك جاثما إن يبق حق فالذنوب تحمل وتقاسموا أفعالك الحسنى معا وترى الذين ظلمتهم قد أقبلوا هذا هو المغبون حقا عامل لسواه حامل ما سواه يحمل نعم تعد له لمظلوم غدت نقم لمظلوم عليه تنزل أري ceerno ɓen ɓe maakiiɗen anndi e gimɗi maɓɓe feƴƴunuuɗi ɗinde e ñannde ɓe maakuno wallahu muttali'un aleyk allah no ƴellitii e dow ma allah no anndi ko wonɗaa huwude kon hay hunde suuɗaake mo wa aalimun kanko allah mo ƴellitii e dow ma imo anndi ko wonɗaa huwude kon ma fi damirika ko woni kon ka ɓernde ma kanko allah mo anndi ko woni kon ka ɓernde ma ko wonɗaa miijaade kon o wii an qaribin tusalu ka ɓatti a lannditete ɗum ko ko wonɗaa miijaade ko mari ka ɓernde ma kon kanko allah o yaltinayi ɗum ko telen ɗon darnoɗen ndeeñan ɓe wii id kunta bayna yaday malikik tuma nde wonɗaa an neɗɗo o hiɗa yeeso joomi ma hiɗa yeeso allah jeyɗo ma on lamɗo ma on jaathiman ko a jicciiɗo tuma nde tawi hiɗa yeeso allah hiɗa jiccii in yabqa haqqun si tawi woni no heddii haqqe mo duwaɗa junnutude goɗɗo tawa a alaa baraaji jooni ko taƴe on tigi jonne haray ko bakkatuuji on ɗon ɗin taƴete bappe e hoore ma ko ɗum waɗi ɓe maaki ɗo in yabqa haqqun si tawi no heddii haqqe mo a jonnitaali ɓe maaki fa dunubu tuhammalu haray ko bakkatuuji on mo waɗuɗa woni ko rondeteɗa an walla dandu en ɓe inna ɗan a jooga hibbiima wona an golli ɗum ɗon few wona an yeddi allah kono ɓaytay a reenaali hoorema a reenaali ki e golle maaɗe a waɗi yimɓe ɓen ko waɗɗa o hannde kadi si tawi moƴƴi maaɗi ƴettaama yoɓitaama haa ɗilanni moƴƴi luttaako ɓe waɗaɗɗa ɓen yoɓire hannde kadi ƴette e bonɗi ɓen ɗon noon bappe e hoorema an ƴetteɗa na ɓeɗake yiite yo allah dandu en ɓe maaki wa taqasamu af'alaka alhusna ɓe sendita golleji ma moƴƴi ɗin kamɓe ɓe waɗɗa ɓen ɓe sendita golleji ma moƴƴi ɗin hakkundeji maɓɓe mo kala hetta ko munkun ka golleji ma moƴƴi ma'an ɓe fuu maɓɓe ɓe senda ɗon golleji ma moƴƴi ɗin haa hara hannde kadi si moƴƴi ɗin lanni tawi no lutti ɓe waɗɗa wiiden fa dunubu tuhammalu haray ko bakkatuji ɓe ɗin ƴettete
bappe hoore ma buɓeeɗa kayite o wi tuma nde yiɗa non golleji ma ɗin moƴƴi ɗin fof senditama iɗa andile ko ɗin ɗon naɓaynoma aljanna kono ɗi fof ɗi senditama hakkunde ɓe waɗɗa ɓe yennuɗa ɓe ñowɗa ɓe piiɗa ɓe jattuɗa ɓe wujjuɗa ɓe toñuɗa ɗum taƴama jonnitama mo kala hetti kum munkun an tawa ko marɗa ko lanni ɓe maki watara alladina zalamtahum on tuma yi'a ɓe yimɓe ɓe toñunoɗa qad aqbalu pellet ɓe fewtiti ɓe ara eɓe ardema kamɓe kadi fiyo ɓe hettu kum maɓɓe kum joni ɓe toñuɗa ɓen ara fi hettugol ko maɓɓe kon hino noon ko marɗa kon fuu senditama sendama hakkunde ɓe waɗɗa ɓen si ɗum woni ɓe wi hada huwa almaghbun oɗo ko kanko tigi woni hayro ko oɗo woni perduɗo haqqan e hoore goonga ko oɗo woni perduɗo amilun ko golluɗo lisiwa o golli ko o golli kon waɗanama tana makko o golli moƴƴat o yaadi e julde timmude hajju timmugu korka timmuɗum jokkere en dan timmude kala ko watte kon ka hoore leydi ɗo ko jiyaɗo hani wadde kon o waɗi fuu kono o reenali ɗum o hiwali ɗum o aynali ɗum ɗum ɗo senditane ɓe o waɗi ɓen ɓay o tooñi o jatti o feni o wujji o kansi ɗum ɗo senditane ɓen ɗon joni noon si senditama ko mari kon fuu tawi ɓe waɗi ɓe lannali taƴe kadi ka bonɗi ɓen bappe e hoore makko o ƴette kanko bugoye ka yiite ɓe wi hada huwa almaghbun ko o ɗo woni perduɗo ko o ɗo woni hayruɗo haqqan e hoore goonga amilun lisiwa o gollani koyna fi makko o gollani goɗɗo arna hoore makko woni ko gollani hamilun ma siwahu yuhammalu ko o rondeteɗo joni bappe e hoore makko ko tana makko golli kon o ƴette kanko o naɓe kayite ko o golli kanko kon o waɗani ɗum ɗon goɗɗo ko goɗɗo ko golli kon e boneji mum e noone ɗum ɗon ƴette fawe e hoore makko kanko o ƴette o naɓe kayite eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en sen daari ɗo en taway ceernoɓe ɓen ko hadith nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe addi ɗo o hadith ka nelaɗo mako iɗon andi ko hombo woni hayruɗo iɗon andi ko hombo woni perduɗo ko wowi si nelaɗo landike sahabaɓe ɓe inna ko Allah e nelaɗo woni andu nde ñande ɓe jaabi ɓe wi himɓe ɗen andi nelaɗo make ko hombo ɓe wi ko ommo ala miranji ala keyeji ala alaji ko hutora ko woni hayruɗo malla dirham wala mata ala mbuuɗi ala alaji ala keyeji ko oɗo wiyete hayru nelaɗo make kam mofte am min wona o ɗo woni hayru woni hayruɗo ko on yahoyɗo kala hara o yaadi e julde moƴƴude julde timmude korka timmuka hajju timmuɗum jokkere en ɗan timmuɗum kala dewe ɗen fof o naɓi kon no timmi kono imo yennuno oɗa imo piino oɗa imo jattuno oɗa imo kansuno oɗa imo lorruno oɗa taƴe ka moƴƴi makko jonne oɗa taƴe ka moƴƴi makko jonne oɗa taƴe ka moƴƴi makko jonne oɗa ha ɓe waɗi ɓen fof si tawi ko mari ko lanni ɓe waɗi ɓen lannali taƴe joni ka bonɗi ɓen ɗon bappe e hoore makko o ƴette o naɓe ka yiite ɓe maaki ko oɗo woni hayruɗo ko oɗo woni perduɗo ko ɗum ceernoɓe ɓen jopani en e ɗiɗo gimɗi ɗo haray ko yen watta yilla rento ɗen e toñugol yimɓe ɓen si ɗa wawi ko ɗon watta doyi ñande wowɗa watta doyi ñande heɓuɗa watta doyi ñande laamiɗa watta doyi ñande dolnuɗa watta doyi andu nema no ɗuuɗiri e hoore ma o ko noon landitorteɗa summa la tusalunna yawma idin ani naim ɓe ma a landita nemaji ɗi Allah nemima ko ɗum waɗi nelaɗo en kamɓe on tinayno si ɓe heeɓi soñdiaji ɗum ɓe heeɓi yolɗende ɗum iwi
ɓe wullu ɓe maapo ɓe aana hiɗen anndi en fillanama wonde nelaɗo ñande goo Aboubacry weelano ha hengen feƴƴiti o yalti tawi ka suudu wonta Oumar men ɓe ari ɓe fotti e ɗate cele inaten Carrefour ɓe ari ɓe fotti ɗo mo kala maɓɓe landi o ko yaltimma o saahi fewɗo ɗo fof no fowtino hay colli ɗinno ka ley leɗɗe ɓenni koko mi woni heɓude ka reedu an ɗo ko gondota koye mum e suudu yetelan si wano ɓe weelama ha tawi ɓe wata wonde e suudu ɓe yalta ɓe ɗaɓɓa ko ɓe ñaama ɗum ko heege seeɗawe noon ɓe ari ɓe kaɗata cele mo kala landini koko yaltinma koye yaltinila ɓe woni ɗon seeɗani tun nelaɗo kadi hewti nelaɗo wi ko yaltini on e o saahi ɗo fof no fowti ɓe wi nelaɗo koko min woni heɓude ka deedi amen kon ko ɗum waɗi wondotako e suudu men tawi yo men yaltu nelaɗo maki yaltinaali lansi wona ko yaltini kon onon ɗo ɗi daare ɗum ka mofte nelaɗo si nelaɗo Allah feƴƴi ko ɓuri moƴƴude ko Aboubacry Siddiq si Aboubacry feƴƴi ko ɓuri moƴƴude ko Oumar bun el Khattab ɓe ɗo ɓurɓe moƴƴude ndaari jarrabu emo ɓe heeɓi tota sikkudey ko fii tun a teddi ko fii a heɓi ko fii a heɓi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo woni a wahiɗa mari barkina ɗum dey ko si Allah newnanima a hutori ɗum kaani ɗon hara barki ki a heɓiki yo Allah okkoro en ɗum ɓe ari nelaɗo ɓay tawi ɓe ɗon inni a waare may ɓe wi ɓe yehi ɓe ndaari ɗon anndi musidɓe julɓe goɗɗo si waalike kam himo mari haaji mo o faala yo hunde o naatay e cuuɗi o yalta o naata e musidɓe o yalta o yiida e yimɓe ka o waali ɗon o yalta hara ka o anndi ɗon si mi liɓoyi haaju an on o fogata o naɓa mo ɗon ɗum waɗi mo ƴetti haaju mum addi kama wota ronku ko waɗana on ɗon si ala hunde nden ñande ko jonnama wota ronku du'anade mo bete weltanoɗamo yetta Allah moƴƴinayi gole yahden soñjike ka quartier min mini ɗo ko haa ɗo annduɓe naati e quartier on cuuɗi buysi ɓe ari kama ɗo haray nelaɗo kadi ɓe ndaari ɗo sahabaɓe wondaɓe fof konto ɓe yahta ɗo ni ɓe heɓa ko ɓe ñaama ɓenni Abou Ayoub al Ansari ɓenni are men ɓeɓi ɓe hewti ko Abou Ayoub al Ansari Abou Ayoub al Ansari tawino ka jardin mum mo mari naako ka binde suudu mo yalti imo toon ɓeygu makko hayni ɓeɗo no naata ka makko tun ɓe hewti nelaɗo make honto Abou Ayoub al Ansari o inni himo gollude ka naako makko tun sonna jonko ɗon ke san fuɗɗoni ye emba hande ala ɓurɗo men teddude hoɓɓe nayi nelaɗo Allah Aboubacry Oumar hande ala ɓurɗo men teddude hoɓɓe mudi makko ko nani ɗum kon wubbi to tetti dukke tawino e majje wuyno ɗuɗe no toon ɓennduɗe no toon tawde goɗɗe no hecciɗi see o ƴetti o addani nelaɗo ko ɗum ittanɗa ɗe kecci han noon koyni miɗo yiɗi ñamanol lantamaroje an ɓennduɗe ɗen e moyne ɗen e heccuɗe ɗen ɗum mi addani e kadi mi hirsanayo o ƴetti laɓe kin o fokkiti nelaɗo make a mi haɗima e ɓirete mi haɗima e ɓiretema o yehi o wallini o hirsi o addi o inni ɓeygu makko defana en ɗum ɗo o joni nelaɗo koko juɗa comme faaka o joni koko saha comme ɓe fa o joni koko warba ko waɗana en ɗum fof ɗum si wona sonnajo jabɓuɗo jentiɗo a fuɗɗe toon hey mi gaynataɓe wure koye wure hoyɗo fof mi townanta on ɗum yo heɓɓe ko gasata ko piron ngara hoɓɓe ɓen o taali kono sonnajo newiɗo faalaɗo aljanna e kanko kono waɗi moƴƴini ko moodi makko ko faala ko ɓe ɓannani nelaɗo en nelaɗo in addanelan mbiram mum ɓe addi ɓe nokki ɗon ɓe wi naɓanelan ɗum ɗo Fatima e moodi mum neeɓi ɓe ñamali sifa ɗum he ɓiɗɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe wini memaji ɗi Allah waɗani en ɗi ɗum waɗi ɗen hani andutude ɗi inchallah en aroya yewte al i'tirafu bil ma'rufi wal jamil irri tagol moƴƴere nde Allah waɗanma e piiji labaɗi ɗi Allah waɗanma ɓe jaɓi ɓe naɓani ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe ɓanni ɓe nafi ɓay ɓe gayni Oumar en welti moƴƴam nelaɗo inni heege on tigi no welama ha tew juɗaɗo tew saaɗo tew warbaɗo tamaru wayni tamaro kecce gondi maɓɓe ɗin hibbi Oumar wi daari Aboubacry daari ko nelaɗo watta erɗen weela e ñami ha yaari ɓe wulnude nelaɗo make a yaari Allah ko wi
thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im ma landita nemaji ko Allah nemini on kon ɓeni sa heeɓi ɗum ɗo sifa ɗum janto inde Allah si ñaama sa gayni yettu Allah kadi e o nema mo heɓuɗa ɗum ɗo koko a landiteteɗo ɗum ɗi nemaji ɗi Allah waɗani en koye landiteteɓe ɗi nden tori Allah yo newnan en wawi yettude mo e majji jarnenmo haray hay joɗagol men heɗito ɗum ɗo ko nema ni ko nema newnanta en mo Allah neminta wawata heɓitade sifa ɗum wawata tawede sifa ɗiɗo piiji nden tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴo e men e nden toro Allah subhanahu wa ta'ala qiyamu leyliji e nafiloji ko nden wadde kon Allah ta en gollu ko bonnanta en ɗum yo Allah newnan en wawe marde ɗum han taw en rabbu samawati wal ard nden toro Allah yo fewnu en o fewna ɓeygure men nden o danda en manti e bewre e townitare e gañanadi yo woɗɗingen ɗum e sirkangol mo ka hawre leydi ɗo e waɗugol bida yo Allah woɗɗingen ɗum wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. شكرا جزاكم الله خيرا بارك الله فيك.